Dan kong yang go you play like that nak kita ketika sengi ngas kau naik ku play ni pi ki balawan snap akan naik ke bawah pas itu keteng juga ada isu dan lengkoi bat ngadon hang deh bani ya ibu Sylvester sendiri ibu Sylvester ide kemong babu kemud ba ide nong hikai ba ide ru nong thokot la tho atli hikot ka kot ka baita pun ini kong kadai ngelawan mak penjanai wala sot gene ka kenten ane gene kerteng na ka kustom motius kenong kawasan ka kanyo hari ni pun mi pates aku ipat ka kot ka ba i ai kerteng ka ki pasok jong ka family sa kumba bila ini ya ketekel ladai kerteng jong kene ka video kadai ka reaction halor ka video ka palang roman katulit kam dei ka palang meriko habang ayu iya kene ke video ngasgau don kambangan bersai berngengek maka dai ke jingalang linti ulai kabala penya kandu bat itu bat penya jumut lang bat I babu Sylvester bat ngara dan sudah puleru ya kakuat kabama I latho bat ngasgau thu bai dai rang ba ibala kam sempang sibun te ngasgau dai ban ai I halor kan dai ban bersai ban kamtip kamne show kamsai kamne show kata ka jisha ka dei jisha te shwa ba phin te shwa ba I babu in persai happy halo kane te in ya pai in ya pet shwai kane ka video hane ke ba ine isama ba idam ba ngong lane ngata ba ngong kane ka video te tong ya pet kane ka video ba o jisu im ka spas nem ko ngong Yesus don spas nem ke penukong, but ia kata ke spas nem, mentah ke spas nem kewarpoi, so ke spas nem penukong de Yesus im spas nem kepenukong, na kata ke dau, naduk apor jom Yesus hidup mentah, keron ar hajar snem, ar potli kisi spas nem mentah. Dan namar bentah lah dega arajar arpo, te kemud ngila rum sekenega. Hadin juga arajar ngila rum sekenega spas nem ke arpoe. Ya ke balang lasem haga por jom Yesus, haga jimi pat jom, pat borok ke apostol ki sedang nang to. Tiada orang percaya mendekamnya aku beli ba simbala ai ka nanti yang nama bagi percaya dalam pi sekarang kijing sisa ki baru ki badan kadang macam tu ko nama kan mesti utau expert uban la percaya dalam pi kijing sisa ki badai percaya dengan percaya pi tik tang kadang ka jing tu ko kata Bible ba kadang ka history juang ka kalang dedara ladang pun kan ni kijing kan kalau ba yang bagai ya kabalang Yesus laseng hadin ke jimipa ni kini ke Yesus kan seng ya kabalang hadin ke jimipa ni laseng haswa ba Yesus unsya sitom unsya ba jimipa mahaswa kani Yesus laseng ya kabalang kata dia Matius kan dia kata uang ngante ya kabalang juga halo rumusya kani kini kita kentin ba Yesus laseng ya kabalang haswa jom ke jimipa ni haswa unsya sitom laseng ya kabalang pada hadin kata usai hadin berulada pensengi kapalang hadin berada pendiang bernadam sudah hadin kata saya sedang saya baru sami pak nagajinya But ki apostol ki tho ia ke testament berim ia ki ayat testament thama ia ki jing tho jong ki ha ke spas nem ke ba nokong wot hadin bo Yesu uyap kumba arpos nem o Paul sedang mentho ya kisi jong o arpos nem hadin kejing yap jong Yesus ba kejing mi pat jong but kebalang kayak nanti kumta nadok spas nem bunakong nak spas nem kebar nata poe hak spas nem belai kadon ka
Kaspasnam ke belai kere kaspasnam ke ba don kambha bang ngintip haga history jong ke balang namar de kaspasnam ke belai us jong ke himarom o Konstantin o kala Kristan baraba kala Kristan us jong ke himarom kadon ke jing kala ke bakrau hapo ke hima sima jong ke himarom ro ko kadon ke jing kala ke bakrau ba ter nadok ke spasem ke balai ka balang ka ano gumno ka karuk balang ka la yakhle lang bat ka politik korkom sanshar khadar namar us te la so tho us ore ba sanshar pe sanshar khadar jog himasima te kadon ge jing khle hapadeng jong ka balang hari kini ka balang ka shisha ka jisu seng kadon behi dang ba de ini spas nem balai kadon ka jing ya kadon ka jing nganong kumno ka jing khle khawlang hapadeng ka shisha hapadeng ka balang bar kumjoro hapadeng ka sanshar khadar perthai te nadu ka spas nem ka balai ter nataka semi ke balang Roman Catholic so ke untuk kehidupan dengan berkat dari berkat kemungkinan jom ini ba kalau ba hakas pas nem ke balai kumbamai laong ba kapalang Catholic lami hakas pas nem ke balai ni kum ke sisha kas kapalang Catholic kam simi hakas pas nem ke balai ni kelami hakas pas nem ke balikong akama Yesus himasen bat kini ke jingong ba Konstantin ula kala Kristen hoi ketika hoi ketika di kencing sisa bat Konstantin dei ba ula sensa ni ula sensa hakas pas nem ke balai ni ula sensa hakas pas nem ke basau Tana du hakas pas nem ke basdang jom pas nem ke basau kus pasya Konstantin ula sensa ya behima bat hangi ba Konstantin de nadu kopor jom Konstantin ni pasya Konstantin ba kabalan kelayo ya ban mani layo jom le bat hakalai putri bunai ya yo kasnyam lais ba karwai ula benar pada ba di Kristen baro kin mani layo jom le kat bagiman bat de nagani ke jing ai layo jom pasya Konstantin ban mani layo jom le hadim kata ulai ya letma pasya ya pasya Maxentius jom ka himarom bat ulai jotma pasya itu dak jom kadikna kebama ula phaban bu hakisipai hakilama bat hakisti ijengki baby bat dakani berkum le pasya Konstantin ulai jot ma pasya ya pasya Maxentius bat hadim ni jotma juku pasya Konstantin hakas nem lais pa apusan ula khot jak dorbar ke bandingkong jong ka balang kasri kata ketika dorbar ke bandingkong ke bala penlong haba nisia makani ketika dorbar ke bandingkong du jong ka balang ba pasya Konstantin ula khot ba yang mir jemut ban perkhat na bentak ikam jong ka balang bat hadir kali upasya Konstantin ula asubha ya ke siam kepala tiram ha bishop jom ke nambaro dan nani kadi kata kasin ke ba pasya Konstantin ula sip kalian yang boleh na bentak cingjok jumbu ya ketama bat hadir kata bat haswa ba Konstantin ul khabu anak ni ke patai hatimir ke jinya bat ula pedian ya kata jinglong Kristen kumpu Kristen Katolik bala penbaktir siu da bishop jom ke balang Katolik Badane pa diom ba hakas lais pa hakas nem ka ba ata kapor ba ka pasya Konstantin la sencha betulai la yo tiki Kristen. Kadang kita ka jingi khle khawlang, lani kata ka jingi khle jaktung
haka bor sensya bat ke bor juga balang. Ini kam dei ke jinsi sya ka ba. Pasya Konstantin la ban sensya ya ka balang. Amal hadu ba kumnu la ban sensya ka balang ka ba. Ulong kum Kristen Katolik haka tumir ke jinja. La ban sensya la ban penklek kaulang ya ke bor sensya jom ka hima ban ke bor sensya jom ka balang. Nama rumah dei kum Kristen. Ini udai tak udah usim, wadah katakan mensim. Jangan katakan jingslo sunai dan katakan mensim. Jangan katakan jingslo, jadi jingsubon juga. Wal aisyah ayah lo jadi kesan bagi meni. Henry yang kabor sensar jangan kebalang. Lapanya lagi nong, lagi bishop, lagi indo. Benda apa bakoi kibadai nong sensar jangan kebalang. Udai bang Pasya Konstantin un interfere lagi un wan ban ketai dan un wan ban bisa jadi kam juga balang. Nekun sencar Pasya Konstantin sencar yang kajong hima bat keyboard juga balang sencar yang kajong kebalang. Ini bayi orang kebalang Roman Katolik kelami kaspas dan kebalang. Lalu kaspas dan kebalang ter kaspas dan kebalang Katolik. Nanti lah kakung ke jinsi syah kaspas dan kebalang amdan balang kebami. Ini kedai jinsi syah kaspas dan kebalang amdan balang kebami kaspas dan kebalang. Ini kalau balang kasveki, kami nado kasih nama lain eski kata kamu nado kapor kapor Jisu ladan kata dia harus pas dan kebanikon harus pas dan kepalai kemuang ini pak. Dewan su pencai kaniam Katolik kadon pun teliki right, karat kadai kata kriti leniam kebadon lang pak kadustor. De karomon Katolik kadai kriti leniam kamut keriti yang kebawan nak kadustur jom keno kencet penreu ne kakenhun hakan yang Katolik don bun keriti yang ane kita kirat kawai keriti kapher nak kawai pat keriti kum kalatin right berkaroman right kalapher nampak kibut yalah kajom kadustur yang la kadai katem kaput karwai kakenput kakup kasan bat kastang kakut hakan yang kawan akan dustur joki rei kajiknya kadai kejuk ya kan di dan yang joki Roman lasdang Petrus bakut hapo rom haus nem South RHK day ya kan di kariti dan yang lale harum mahapo Katolik kibon kriti te karoan Katolik kadai tang kawai na kriti te kene kariti dan yang jom kini kirom kadai kaba kamya mani kiwipat. Tedai karoman Katolik lekar takariti jom kiroman Katolik kaba lawan sekne ki than ki jongi. Sakabri unyu trap jongi. Te dodros kiwai kita ki riti le niam tane kita ki right hakari undia jongi. Kum kalatin right, kabalaba right, kamalam kara right. Tekane ka Malabar right lande kata ka Sairo Malabar Katolik kelas dang nadu usnam San RHK adu bawan poi Apostol Thomas ko hari India hapo state Kerala ya kane la seng de las dang da Apostol Thomas ko ji kene kade ka wai kariti le niam Katolik kabalakan thop lang ki arplai tili kiriti le niam haka jinong ka way pat pop lane kiong bishop jong kono arum badai pop mane pa khot ki ba ubangi khot mani bat ya kan yang Katolik yem nak khot ne smutho tang da ka bom Roman Katolik nama hakan yang Katolik don arplai tili kita kirat ane kita ki riti dan yang bat kini yasno lang haka jingalong kawai berkupa berkuat nikpo balang Rom man Katolik kesedang nado kespas nem kepalai barang dan porminaik rit mangi kidon kijingenia kipangiyenia prakhna ba ki perlok kibana ka balang Katolik ki ong baga balang penekong dei ka balang Katolik tare nomor bangi mitip yagi history ngisya penkesan kat bayala rementa bala he ngala pule ge balang ike history jeng balang
wala dengan pule ika hagrukom kumba pule ki nawat benya ya ke Bible ki badai ki scholar ngakhlem pule ka kata rekat balak pule ke church history ke church ika history jong ke balang bermatang kala puleng ba gitu gidai kijingan ya knarit antere wala daga kijingan ya knarit kadon be hi khle jong ki bru ki bala he ro ki rang ba ki bru ki ba he kinong wat kinong peniat balang ro ki mod ba kedai ke balang menkong kedai ke balang kathlik ni ong ye kata namar ba ngimtip ya ka history jong ke balang menkong dai ke balang bo Jesus seng ke jimi pat jong tare ki perlok jongi ke bana ke balang kathlik ki ong banau ke balang menkong dai ke balang ke bala seng hau Petros ubadai upop menkong jong ka balang kathlik Yang ma ba sai ba ka ba da om haswa na ya kaman ba Jisu rosen ni ka balang om hadin di sini pa hendrai Jisu rosen ni ka balang haswa bon syastam kata ka ba rosen ni ka balang halor pendom rem jon ki apostol ni halor ki apostol Jisu rosen ni ka balang ma hoi ba om ba Petrus ba hadin ba rosen ni ka balang ulah thong ni Petrus ku bani kong jon ka te halo kane kengiat namar ba nanti ba ibu guru lada stang wi video ke ba te halo kane ba ke ba om ba terus di pok jong bani kong te lada ki ba ban te bila shoot te sampai hak description jong ne video na sapan kane te tong dia tengkan pe kane video Ektin Katolik kamde ke ba bakla kajumot jong ka kadai universal dan ni ke bolong nganong kumno universal to universal selesai tadi itu village school selesai kaba sngo pala shosho kadai bo ba ki Roman Catholic ki perkat bo pop benekong de Petros dan ngamtip lagi baru ki berkat untana emrek dan sibol ki berkat bade Petros sudah pop benekong bade ke balang seng nado porjong Petros spa sang benekong ki ongom da hareu upop benekong bade Petros udon la ke jong ke ying sem udon la galok upop benekong udon lok la da pidai ki nong pulei ke ngapai di dan sebenarnya percaya sekarang Petrus di pok penikong lihat tengah lor kami kalau ba orang ini kita tadi baru ingat ba Petrus di pok penikong nama paling ingat om ba ni kum kita tadi om ba ingat ni sunit makna kan datang ke jing sisa anda ingat halal ke jing sisa aku ke jing thok ba khoi kepada Krensai bahu Petrus udah upo banikong jom kebalang. Ini kalau kajing pensai kalau ba amba ni mencungit rangai kan nanti kajing sisa. Nengingai ya kajing thok bakoi kepada Krensai. Ba Yesus langsung Petrus upo banikong haga gospel witness tentang cara koi kerja dia urusan. Ini tak kajing thok, ne kajing jimbu jom Yesus, ne kajing aibor jom Yesus. Ya Petrus kum tau bo banikong kum tau nong yalam banikong do jong kapalang Katolik akan percaya. Ya history jong kapalang wat aga spas dem gitu kapalang besau ki upop hi udon lok udon lagi khon gihti ya ski ka pana ya ki por de kasas mi no ka idea ba no upop dei ban chong lok le ne dei ban Shim korem, tenre kabangamut banong kadai kene, haki jingyani aja ngi kom gi kanaret, haki jing perkat jangi haki por balere no shadin nganamut ngimut ba kabalang manukong de kabalang Katolik, Roman Katolik, nang ta kasami kabalang Protestan haka por jo Martin Luther ka spas nem ba khasan ngimut baga balang Protestan kami naga balang
nado ke por spas na bakasan nado ke por jo Martin kadai kata Henry ka balang hi kam dei kam klemi ne spas ka klemi o Martin Luther ka balang ka panungkong hi kami na Jisu hadin ba Jisu mi pan na kibaya borong kami ngan tei ka balang jonga ti ki khrdop jong ka jingya kinam la eka khrdop jong ka dujong kepada kita dengan try yang tahu keren aku terusin aswa ka kisah apa bodong him dari bolong ipan Begini kentian baru Yesus belakang Petrus dalam mausian berharap ni mausian nanti ke barang cuma bagi kedok pada job kita melayak. Ini kentian Yesus bukan keren hadian baru ipan ni keren haswa pun cacitong. Dalam ipek nak gospel Matius kan dia kan kapra hatu try ni lap baru Yesus rasa cacitong semua dan ni ulah keren semua yang ini kentian. Yang sepek dalam gospel kita akan terpencisa ini. But hani ngamba kabalan kadon nado pasdan mai kata kali jisya kabalan kadon nado pasdan kata kali kabalan katlik kimi balang mat baru ki balang lain na kabalan katlik kata ki balang Protestan baru omde bekidon nado pasdan jong kabalan katlik ladon nado hadu khasan spas nem tam kadon kebelang Katolik Marwai sami kebelang Protestan hadin ke spas nem keba khasan kata ada khasan khasdan sida san spas atau balasan bala sing da Martin Luther ya kebelang Luther nado kini kesini bamta sedang mami kebelang Luther kita umat kebelang iba lasing de kibrel kebelang kebelang nado pastan jongka pasdan juga spas nem kebelang kong hadu spas nem kebakasan di kebelang Katolik teh hawa keluar ketu ke apa katahi ke balapan sisa ba Yesus ulai ke bawah Petrus kemudian Petrus si bodeng untuk po paling kamu bilang musim kalau dia musim nanti ke balang jong ba pensisa Petrus di po paling kong bagi pilih hanya nak gospel Matius kalau kadre berkat kebakar kendai Hangni Yesus ulang dan ai hati yang kisabi jom himablen. Mu kita kisabi ba Yesus ai Petrus kumur ba penpau ba Petrus de tu puk balikom. Kum otak nunggelam jom balang balikom do. Ukram ai hanu yang kisabi jom himablen. Ai ai tan Petrus marwai. Jingyam kamla ya ka te kabang ko abon ong gede nga kani kamde ke jingi kai bakenjaman sim re kadon haka ye ki jing kerku ladangi shim eka kurkom ke bade bangin om sotho bakla ba ange kan rap ingi bangin ngi yokem gatu kani kedur jong ka history jong ka balak ibalengkot tele daga snodon kam kan kadon kam hi ban hikai pater ya ke history jeng balang kata kadai ke wepat kapor tengange pele yo ke me gedor jeng ka blen kerkhui ngi ngin sekendo ha ke wepat ke video Ya ni musma bapa ibai rumah aku mutara history jeng balang tinggal rumah sekolah pensai Ani kerja sepangka history kumnu kebalang Katolik, jom kebalang Katolik. Yesus ulah sengnya kebalang Katolik hakas nam lai iski. Kata hakal halal jadi apostol. Matius naga gospel kakum Matius kundang kandre berkuat kebakara. Makulah thong yo Petrus kumupu baligong. Ngap naga gospel kakum Yohanes kandang arway berkuat kebakasan dan kandre. Bapak yang dikentian tu serai yang kita buat cerah. Kini kentian bagi semua lakukan bahawa siap thong yang terus kumpul berikut. Bapak thong yang kilindo, bapak thong yang kisenam kau kita kilindo jamu, penting yang tak jingknya juga keras. Dengan pek mengelap dengan gospel berkumpul Lukas. Kalau akan kau terbakar tendai. Bapak yang kini kentian tu leh yang kini balikan bahawa. Ini kentian kembali.
ba Jisu ulatung yang sentan kon kilendor ba ulatung Petrus kon ta upo banikam dan anu gentle ke balarung hakpa ka barang Katolik kita banikam di menteri jo Kristen Ethiopia balapan baptis yaitu Daud Yohanes ini ngelam dalam kenagikam jadi apostol kandong ke pra kalau ke Pak Andre but way pada orang bahasa Padaman bakating Cornelius nagikam jadi apostol kandong ke bahasa mungkin ini ya Cornelius balapan baptis dan Petrus baru Thomas apostol ubadai Thomas apostol bari uta senran bar atatin ya jingi pa jeng Jisu ulawan banbat yang sembai jeng jingi Katolik pa kali India jingi ban ulapoi ha po kasnam gudung galor ha po ka harut kedunia Malabar ba ha kastit kerela ka pamenta ba hani hakni kapor Paulus apostol udang tua yang kasih bagi kaum Jiu siap di Tesalonika. Dan anut kisungan jom Jisu ke dalam kita ki bishop jom kebalan Katolik. Ubanikong dari Jacob ukun jom Alpius ulalong bishop jom ke Jerusalem. But Yohanes apostol ubanikong kisungan bagi dia jom Jisu ulalong bishop jom ke nomba Efesus. Nanti yang pensar nanti pada ning hamnya pada ayat tadi yang kita kiki pak bukoi dan kipur belasan siang nado bau Yesus belasan ini kebalan hadu kasinan kemasi spa SK nado kalau nado kasinan life SK hadu kasinan revenue pak bukoi udah Petrus nado kan revenue pra hadu kan nyoba kendai pak bukoi udah Linus bang nado kasinan prapau hadu kendai udah ibu anak Letus, badan kendai hadu kendai udah ibu Clement. Badan ini ibu Clement udah ibu basal udah kita belajar kerteng dari Paulus apostol hakasiti sekti Filipi kalau basal udah kat kebalai. Hani gelap yang dikatakan kerteng Clement kebawa berdaya kita ibu basal bahwa Paulus belajar kerteng. Badan Ignatius berkuat. Balang bishop jangka Antioch baru dulu ini Ignatius berkoi balawan ram yang kentin Katolik kebawa salenser mak kebawa setelah kebatek harus dan siswa kendali sini mak nata pasat kerajaan kepada kun jauh pasat nation balong kota di nomor bank kebakrau yang kebalang Katolik wala pengen nampak ya ke anu bishop jom kebalang Katolik kita ubah nikau dari Bishop Ignatius jom ke Antioch Pak Bishop Simon jom ke Nombaru ini kita jinja kebalajar nado kaspa nado hakas tanha kaspa dan kebaningkau the penting yang kuno angin pila senutu yang kepada kecisisa kebawan nado kebasedang jauh kebalang Katolik kumba ngarang percaya kiget meneh jadi pan bersetu kata apa ngimlah pan khot tang Roman Katolik ya ka nyam Katolik maka Roman Katolik kede tang kawai kerti le yang kawa ketup lang haki atlai tadi kiri ti le yang ba kineki barok kini kiri ti le yang badam kabalang Katolik kilong kawai dah kejupnya jong ukupa bakoi le upo dan matrai takata matrai prasutu namar ba ngiru kumbaom ba ngisu wan ne ban pensai om na ka ngin kedauti landa ngin om ba kata kamdei kata ka bakla ko ka bakla ni om ka bakla ya om ka bakla namar ni ham pensai tek kakum kajing cái kepala jian, cái kepala dom, cái kepala thọ, om đây là các bạn chú haban chú thao start nên chú phân nghiệp chú bor cái vậy mà, là cái tai hiện tại của nó, đây, kalau si bon masih